अहानबदा मरोइबा पाउसिंग पिजरी असम की मणिपुर ऑटोनोमस काउंसिल डिमांड कोऑर्डिनेशन कमिटी की मिहुचिंगा एक्सएम बिरनगा उनदुना असम की मैतै फुरुप की मतंगदा वरी सानख्रे पीएम मोदी ने शेयर लौदुना ngasi hayeng फावबा स्टेट पुमनमक की चीफ सेक्रेटरी सिंगी ओइबा मंगारक सुबा नेशनल कॉन्फ्रेंस पांगथोकदौरी स्टेट असी की तोंगान तोंगानबा डिस्ट्रिक्ट खरादा लाक्लिबा नुमित खरानी असीदा मयाय ओइरपतगिना का हेना लेचिन कुंगना थाबगी अवाबा मायोकनरबा याय हाइरी आय अमदी नेशनल हाईवे 37 दा लमदम असी की तंगाई फदना नोंगमदा चंगदबा याद्रबा पोचै पुदुना लाकपा गरी मरिफु तरा तरेट ngasi अयुक इम्फाल गिदमक जरी बाम थादोख्रे ममी टीवी ने संदोक्चरिबा मणिपुरी पाबु मिएंग ताबिरमलिबा कंगलेसा सिंहबु सिंगामयुम सामिना सेक्ना तरामना उक्चरी मपुंग ओइबा पाउसिंग मयाम पुन्ना अमुक मिएंग तामिनरसे असम की मणिपुर ऑटोनोमस काउंसिल डिमांड कोऑर्डिनेशन कमिटी की मिहुचिंगा हानगी चीफ मिनिस्टर एन बिरेन उनदुना असम लेरिबा मैतै फुरुप की तोंगान तोंबा चखो थरांगी मतंगदा ओरिसा नखरे हाइरी सोशल मीडिया दा थागलक ओवरऑल अमदा एन बिरेन हाई असम लेरिबा मैतै फुरुप की दमक स्टेट अदुगी चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा तानादुना पाइखत पयाबा थबक सिंग पाइखतनाबा होनगनी हाइरी चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा नसु महाकी स्टेट असीदा लेरिबा मैतै फुरुप की याइफनबगी दमक तोंगान तोंबा थबक सिंग पाइखतलक्कनी हाइबगी थाजबा लै हाइरी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चेयर लौदुना ngasi hayeng फावबा स्टेट पुमनमक की चीफ सेक्रेटरी सिंगी ओइबा मंगा सुबा नेशनल कॉन्फ्रेंस पांगथोकदौरी मसी सेंटर स्टेट की मरकता लेनरिबा मरी असी हेना मपांगल कंखतनबनी हाइके ह्यूमन कैपिटल फॉर विकसित भारत हाइबा थीम असीदा पांगथोकदौरीबा मिफम असीदा सेंट्रल मिनिस्ट्री सिंग डिपार्टमेंट सिंग नीति आयोग स्टेट सिंग अमदे यूनियन टेरिटोरी सिंग अमदे एक्सपर्ट सिंग ना वांगांगनी हाइना ऑफिशियल ओइबा चेरोल अमना हाइके थीम असी की खादा मरु ओइबे हिरम मंगा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन स्कूलिंग स्किलिंग हायर एजुकेशन स्पोर्ट्स अमदे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज सिंगी मतंगदा मिएंग थंगनी हाइके 'स्टेट असीगी तोंगान तोंगानबा डिस्ट्रिक्ट खरादा लाक्लिबा नुमित खरानी असीदा मयाय ओइरपतगिना का हेना लाइचिन कुंगना थाबगी अवाबा मायोकनरबा याय हाइना इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट इम्फाल सेंटर ना खंगलक्ले डिपार्टमेंट असीना पीबा रिपोर्ट अमगी मतुंग इन्ना इम्फाल वेस्ट इम्फाल ईस्ट सेनापति उख्रुल बिष्णुपुर थौबाल कक्चिंग चुराचांदपुर अमदे फिरजवाल डिस्ट्रिक्ट ता हारिबा फिबम असी मायोकनरबा याय हाइरी अमरोमदा अवांग नोंगपोकी तोंगान तोंगानबा स्टेट चिंग आसाम अमदि सिक्किम दसो लाकादरिबा नुमित हुमनी मरीनी असीदा हेना लचिन थाबगी अवाबा मायोकनरबा याय हाइरी आईएमडी ना मखा तारादुना उत्तर प्रदेश ता लाक्लिबा नुमित मरीनी फावबा असीदा का हेना लचिन थागनी हाइना रेड अलर्ट लौथोखरे फिबम असीमक हरियाणा बिहार चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश दिल्ली अमदे पंजाब तसु मायोकनगनी हाइरी नेशनल हाईवे 37 इम्फाल जिरीबाम लंबीदा लमदम असी की तंगाई फदना नोंगमदा चंगदबा याद्रबा पोचै पुदुना लाकपा गरी मरिफु तरेट ngasi अयुक इम्फाल गिदमक जिरीबाम थादोखरे थाजबा याबा पाव अमगी मतुंग इना ngasi जिरीदगी थोकीबा पोचै पुबा गाड़ी सिंग अदुगी मनुंगदा एलपीजी पुबा गाड़ी 15 पेट्रोल 38 डीजल 19 सीमेंट 15 अमदे नोंगमदा चंगदबा याद्रबा पोचै पुबा गाड़ी कयासु यावखि हाइरे मखाताना पोचै पुसिलकपदा खुदोंथीबा थोक्तनबगिदमक जिंगनिंगाई ओइबा मफमसिंगदा सिक्योरिटी फोर्स ना अकनबा सक्सिन थौरांगसिंग लौखतखे 360-degree assault on organized crime chathaba hawragani haina Home Minister Amit Shah na phongdokre pawi likul amagi matung ina wafam asi New Ministry of Home Affairs ki makhada NIA na sinduna Delhi da hawdoktuna ngasi pawa chathagadaba anti-terrorism conference lising ani kun mangada Home Minister na phongdokhibani hairi ngarang hawdokpa numitta mahaki ministry gi State Minister Nityananda na High Union Home Minister Secretary NIA na Director General amade State chingi DCP sing na saruk yakhe
conference asi hodokladuna Amit Shahna makha tana phongdokhibada terrorism gi mayokta zero tolerance haiba prime minister gi mieng makha dangarang pangthokliba annual conference asi na kian khanganba kayabu chapchana mayoknaba ngamlagani haike haukiba chahi ahum rom asida conference asi sahi khudingi pangthoktuna lakli hairaduna NIA na mari leinaba agency singa kusamnaduna thabak paikhatlagani haina su phongdokhe State asegi district anidagi security force na aina thingkraba lalholup KCP ki tongan ba lalholup ki kedar nipan phare पुलिस की पाव अमगी मतुंग इना सेक्यूरिटी फोर्स न चटलिबा था असगी कुन मंगादा KCP ताइबंग गानबगी केदर अहुम इम्फाल वेस्ट की लंगोल गेम विलेज जोन 2 एरिया दगी फागत खरे हाइरी मखोय अहुम मक मतम खरगी ओइना लंगोल गेम विलेज रिलीफ कैंप ता लैबनी हाइरी फारबे मियोय अहुम अदुदी आमोम समेंद्र सिंह एलाइस कंगलेपुंग चही कुंट्रा निथोय बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की वांगु अहलुक मखा लेकाय दगिनी RK बिश्वजित सिंह एलाइस बोयनाउ चही कुंट्रा निपान डिस्ट्रिक्ट असि मक्की नंबोल थिया मखा लेकाय अमदे निंगथौजम संतोष सिंह सही कुंट्रा चुराचांदपुर साइको जैन बैंक दगिनी मखोयदगी मोबाइल हैंडसेट अनि फागत पंगमले नुमित असीमक्ता सेक्यूरिटी फोर्स ना KCP इबुंगो ngangongi केदर अमसो इम्फाल वेस्ट की गेम विलेज जोन 3 दा लैबा फार्म हाउस तगी फारे हाइरी फारबा मियोय अदुदे खेत्रीमयुम बिनोय सिंह एलाइस केबी चही निफुगा माथोय इम्फाल इसकी छिंजंग मयवांग तोरबान खेत्री दगिनी मंगोंदगी मोबाइल हैंडसेट अमा अमदी आधार कार्ड अमा फागतले अमरोम द सेक्यूरिटी फोर्स न नुमित असीमक्तदा इम्फाल इसकी अंड्रो लैतान पेकफम एरिया दगे KCP PWG गी केदर मरी फारे मकोय मरी मक इम्फाल इस डिस्ट्रिक्ट तगी ngaktani फारबा मियोय सिंह अदुदे निंगथौजम बिरजित मेतै एलाइस तोचा सही कुंट्रा गा तरुक नोंग्रेन ममांग लेकाय पंगबम मैराबा मैतै एलाइस नोंपोक गानबा चही कुंट्रा निथोय यारिपोक नोंब्रब मुतुम नोरिन मैतै चही कुंट्रा गा हुमदोय नोंग्रेन ममांग लेकाय अमदी निंगोंबम रोबी मैतै एलाइस अकुप चही कुंट्रा गा निथोय नोंग्रेन ममांग लेकाय दगिनी मखोयदगी मैगजीन अमगा लोइनेना .32 पिस्तोल अमा .32 गी कापा यारिबा मरु अहुम मोबाइल फोन मरी आधार कार्ड अमा अट्यामा सुगी चका मरी पानबा गाड़ी सेंट्रो का रजिस्ट्रेशन नंबर MN01W9427 अमा अमदे बौफेंग रेडियो हैंडसेट अनि फागत पंगमले हाइरी कुमजाली सिंह अनि कुंतरेट फावगी मनुंगदा लेपाक असिदगी टीबी लेना मरुफंगना मुथतनबा थबक पाइखतलगनी हाइना हेल्थ मिनिस्टर जगत प्रकाश नंदना फोंदोखरे पावगी लिखुल अमगी मतुंग इना वफम असि न्यू दिल्ली दा पांगथोकपा अवांग बथाकी मिफम अमदा हेल्थ मिनिस्टर जगत प्रकाश नंदना फोंदोखिबनी हाइरी मिनिस्टर न मखा तारादुना लेना असि मपुंग फाना मुथतपा ngamnaba अचेतपा पांदम अमगा लोइनेना संगसिन बतांगाई फदे मदुगी मनुंग चना लेना असि गिदमक अफब मखलगी हिदाक लांगतक सिंह मियामदा वातना फंगनबा मथौ ताई यूनियन लैंगाकनसु अमिदा वेट की IIM गा कुसमनदुना हिरम असिगी मतांगदा थौरांग कया पाइखतली लैना असि मरु फंगना मुथतनबा ख्वाइदगी मरु ओइबा हिरमदे अफब मखलगी खुचु खुलाइसिंग सिजिनदुना लैना असिदा लैरिबा हाइबबु खंगदोकपने मरम अदुना डायग्नोस्टिक सर्विस सिंगना कंखतपगी तंगाई फदबा लै हाइनसु हेल्थ मिनिस्टर जगत प्रकाश नंदना मखा ताना फोंगदोखी मणिपुर पुलिस न चटलिबा था असिगी कुनमंगा दा कक्चिंग लंखा एरिया दगी यामलबा युंगौ अमदी युंगांग कया मरुंग फागत पंगंख्रे पुलिस की पाव अमगी मतुंग इना फागत लब पोलम सिंह अदुदी स्टर्लिंग रिजर्व B7 हाल्फ तरानितो इंपेरियल ब्लू क्वार्टर मरी ओल मोंग फुल मापन मॉर्फरेस फुल मरी BP फुल मापन किंगफिशर कैनबियर तरा तरुक स्टर्लिंग रिजर्व B7 फुल मंगा रॉयल स्टेक हाफ निपान MC नंबर 1 हाफ तरा मैजिक मूवमेंट फुल अमा ओल मोंग XXX फुल मरी ओल मोंग हाफ अनि किंगफिशर बियर बोतल फुल तरा तरेट अमदी युंगौ लिटर तरा तरुक नि हाइरी मणिपुर पुलिस ने चटलिबा था असिगी कुनमंगा दा मियोय अमा हेरोइन नंबर गा कोनना संगा इथनिक पार्क मोइरांग खुनौ दगी फागत पंगमख्रे फारबा मियोय अदुदी सिंगामयुम मोहम्मद चही कुनगनिपान इम्फाल वेस्ट की कोनुमा मखाले कायदगिनी लफुपा तेरा दगिनी मंगोन दगी हेरोइन नंबर 4 ग्राम
Chamaga ani sim ama yawba mobile phone ama amadi chaka ani panba gari Honda Activa ama fagatpa ngangkhre hairi. Paugi marak thatna atenba break amatang mayam punna amuk lauminasi. Admission open. Millennium School Fasoi Fort 4 Amadi. Sagolban Salam Lekaigi. Satliba session Lisingani Kungatareki. Pre-nursery da free admission gi. Kudong Sabagaluinana. Class 10 Fawgi admission houseri. Musin Manau Punatambada Kudong Sabakaya Piriba. Matik Shana Takpi Tambiriba Ozakaya Galuinana. Matik Sharaba School Building. Audio-visual classroom. Montessori method of teaching for free nursery. Security. CCTV camera, medical staff, sports, music, arts and culture ki tonganba classroom, van amadi bus ki transportation, nupamasa amadi nupimasa singi tonganba hostel, sangnaina educational psychologist singna career counseling piriba amadi Board of Secondary Education Manipur na lauba English ngani kunga mangagi SSLC examination da mark awang ba mayroi singalunana sar sama mai pakbangam kraba anoba matamgi education system da Laifam Thokpa infrastructure amadi support system suna lairabit school ni ngasimak lengsin biraktuna kudong saba singa silobi ho Dada Ibe makigano Azab thammo Sigi yumse next TMT na checksin na laksilaga thamkrabani ne Dada nang se juhar habaga amta kitabo Asumna mayamna na machalbu ngapshan lugum masigi yumasibu asoyangan kokadabagi next TMT na ngapseli next TMT jor habati ngaktok na basembani German technology sina bana concrete katok na tinago matamda kapang amuk hena angle adli next TMT strength is in the quick. Craving some wings? Just unpack seasoned chicken wings. Hot, sizzling, heat and eat. Trust Total for all your cravings. It's totally worth it. Break ki matungda mayambo amuka hanna taramna okchari makhataba pau amuka hanna mieng taminarasi. Manipur Scheduled Tribe Certificate ta aranba kaya yaure hariba sigi matangda Supreme Court na semkiba SC Scrutiny Committee amadi SIT na thizin basungani haina thadau inpi Manipur na Governor amadi Chief Secretary da memorandum ama pisinduna taksin kre thadau inpi Manipur asi Manipur ge thadau Scheduled Tribe ke apex body amani body asina Manipur lenga ke Governor amadi Chief Secretary da taksin bagal loinana state asigi Scheduled Tribe ke matangda atenba matamda Permanent State Level Scheduled Tribe ke Scrutiny Committee ama kumjali amaga chamapan marifutara marida Supreme Court na Kumari Madhuri Patel amadi Additional Commissioner Tribal Development amadi atay miyoy singna pamba matung ina sem kiba adum na naw na sembiyo hairi Governor amadi Chief Secretary de pisin kiba memorandum adugi matung ina Manipur gi oina ST certificate piriba asida aranba kaya tawre hiram asi RTI na pakum oina mayek sengna khangalakpani report adugi matung ina Manipur lenga ki ST certificate sejinna duna lenga ki thabok hapkiba asida lengak na sakhang daba kudam oina kuki gi thadau kuki amadi khongsai kuki haibana chingba asi sakhang laba Scheduled Tribe kuntra mari ki list asi da yaude hairi Security Force na Kangluk Masel Marakta amaga yengthina bayaba video ama social media da thagatuna sengdokpada chena be miyoi ama phare luang punsi ba haina mingthon ba Facebook page adubu sembani haiba miyoi adudi Mitram Mangal Allies Napek chahi kunga mathoi Imphal East District ki Nongpok Hairok Maning Laikai dagini hairi miyoi asi police na pharba matungda mari leineba magistrate ki mamang puthokuna ain gi oiba thabok lokhat ki hairi Chatliba sahi asigi December gi tangkul ga humdoi leipakpokpa numita lilong haureibi makha laikai konjilda leibiramba learners club ki matam sangna managing committee gi thaupu biramba thabak thorong kaya da mateng pangbiramba yungkhaibam Imran Khan former assistant secretary na manung matam chana laikidabada
Manung matam sadana laikhidabada club asigi maikaidagi nungaitaba pendaba amade emong manunggi awabada saruk yari haina phongdorakle haumin kamin narakpa loina minaramba maruk mapangsingna nungaitaba warauba pendaba kaya laibiramba taragasu thadokpiyu kokthokpiyu samthokpiyu haina club ki amadi imong manunggi maikaidagi nolukna haijarakle loina na mahakpu janatul fidrosta loina na mahakpu janatul firdosta thambiba oiresanu haina mapu Allah gi mafamda dua tawrakle Chahi mangagi matungda ahanba oina lakliba December gi kunnipan hayeng Myanmar da general election pangthokadauri hairi pawgi likul amagi matung inna critics singnadi masi lepak asida democracy hanjingadaba natraga kumjali sing ani kunmathoi da army na sasan paisan khibadagi yamna thina mang takpa mawong da civil war thokhiba adu loisingadaba amata leite haina phongdorakle military nadi election pangthokadauri ba asi multi party democracy amuk hanjin hanbani haina phongdokli adu masigi election asi sahi marigi mamangda armina aina yadaba mawongda sanchu chi gi lenga otkhaiduna sasan paisin ki ba adu aina yahanaba khongthang oiraga tokani haina thajari hairi kumjali sing ani kun mathoi gi angan ba sarukta armina sasan paisin ki ba aduna maram oiraga lepak asida tamthiba civil war thoki mafong kaya da irang thokpana maram oiraga election pangthokpada amukka hanna lugadawri Myanmar gi election asi tangkak ahum thokna chathagani ani subana January gi 13 da aduga ahum subana January 15 da pangthokani hairi election asi yamna niyom sumna pangthokpa haibadu oiroi amadi military leader senior general Min Ung Hailangi makutta makhata na sakti laikhigani haina human right amadi opposition group na singnaba phongdorakli hairi Odisha gi tongan district anida security force singna operations athabada top Maoist singba amma yauna atopa rebel manga hat khre hari pawge likul amagi matung ina security force singna hat khaba Maoist central committee gi member Ganesh YKSC mahapo hat pangamba natraga phaba ngambada lupa crore amaga point taragi mana lauthokraba misakni hairi mahak Odisha police CRPF amadi BSF ki apunba team na asukba umangda operation sathabada hat pangamkhibani security force singna hat pangamkhraba atopa lalholuk manga adudi haujuk phawik oina masak maming khangdok pangamdre makhoi gi marakta nupi ani su yauri Ganesh YK tharaga chahi asida Maoist central committee gi member Tramathoi security force na hat khre masina maram oiraga Maoist ki maru oiba warep lauriba body asigi mapangal sonthare haina paw asina makha tarakle aroibada maru oiba paw amuka hanna ningsingjari Assam ki Manipur Autonomous Council Dimal Coordination Committee ki mihut chinga X and Biren ga unaduna Assam ki maitai phur ki matangda wari sanakre PM Modi ne share lauduna ngasidagi hayeng phawba state pumnamaki chief secretary singi oiba mangarak suba national conference pangthokodori state asigi tongan ba district khara da lakliba numit kharani asida mayai oirak ka hena lachin kungna thabagi awab mayok naraba yai amadi Nation Highway 37 da lamdam asigi tangai fadana nomada changdaba yadraba pochai puduna lakpa gari marifu taret ngasi ayuk Imphal gi damak jeribam thadokre Haziki oinadi Mami TV na sandok saba Manipuri pau matang asida loichenjari makha taba Mami TV na sandok saba Manipuri pau mieng tabi na bagi damak Mami TV bu mieng ta duna lebi
मियामगी खुदोंग चानबगिदमक केबल वेयर पुसनद्रबसु ममी टीवी की मखल मथेन क्या की चैनल अमदि अतोप चैनल क्या अदोंगी मोबाइल फोन नत्रगना टेलीविजन दे येंग बेयारगने केबल वेयर टिंगबगी मथौ ताद्रबा पुंग कुनगमरी चुपना येंग बेयारबा अनौब टेक्नोलॉजी असि लाफना मणिपुर की मपान लेबिरिबा इरेसा सिंगसु लाइन येंग बेयारगने करमना अदोंगी मोबाइल फोन नत्रगना टेलीविजन दा हापतना संदोक्सरिबा चैनल सिंगसी येंगनी हाइबगी मरमदा अकुप्प मरोल खंगबिनिंगबसिंगना 9233577337 दा कॉल तौबिरो मतम चुपदा ममी टीवी बु सपोर्ट तौबिरिबसिंगबु ममी टीवी ना तौबिबल खंगबु चरी